igama ngubheki ngubuthelezi isibongo silapha oNcweleni kwaButhelezi ekhaya inhloso yokuba lapha sizama ukwakha lokho kusithi inqolobane eyokwendlulisela esizukulwaneni nesizukulwane sakwaButhelezi sikaMajiye ukuthi bazi okumlando nanokuthi lesizwe sakaMajiya sibuyaphi nesizwe sasoNcelweni kwaButhelezi sibuyaphi kunobaba noma sithi ngomzala futhi kodwa sibobaba kithi akuyibona abazi ngempela ukuthi singobani thina lapho oNcweleni futhi abanekhono elimangalisayo makuza emlandweni wasekhaya oNcweleni nginobaba uNogodima intandokazi impela yo baba nasekhaya komama babesho ukuthi hayi mawusufikile khona uNogodima khona obani yiba abantu akuyibona babaziwa kakhulu ngasemlandweni so ke inhloso yanamhlanje ukuthi ke sizama ukuqoqa konke lokho sithi kungamagugu nolwazi ukuthi isizukulwane sethu sikwazi ukuthi eminyakeni emibili noma eyishumi ezayo bazazi ukuthi bangobani imvelaphi yabo sisazoqhubeka silona usepart 1 sisazoqhubeka senze upart 2 lapho esizobe sesikhona khona ukuthi sisabalala ke lapho sesikhuluma ke ngalenzalo ke silandela obaba oskay okhiye ojelebiya no skis siyabonga kakhulu usezolandela kubaba uNdlela siyabonga nginigodi ngizN Ndlela kulungile mangisho kanjalo ZN Ndlela ngiyisizukulwane ke saleli ikhaya ukhokho lo uMajiya owalethwa lapha ngumnyama sibonga ukuthi ke wafike wahlala lapha ngayengekho amabhunu kwakusenguyena nje ihlalele lapha kule ndawo yasowafaka wakhe indawo wathi kusoNcolini kwahlala kokwakhiimize uNcolini konke kwenziwa ngokusemthethweni wahlala lona wazala insizwa oMabhunya kwase kubuya ke sihamba kuZaneno uMabhunya ke bazalwa laba bobabili ngizoba lababili ngizoba inhloko yalapha ya kule ndawo yasoNcolini ngesikhathi uMabhunya uMajiya esehambile kwasala insizwa yakhe umzukulu wakhe ubheka ukubizwa wayenomfowabo kuMahashasha behamba njalo behlala ndawonye bemunye behlangene bebumba into eyodwa uNzimbathi ke yibongo zakhe ukuthi uNzimbathi yadle enye uNzimbathi ngubhudlubhudlwa koziziba kuButhelezi ke lona ubheka ukubizwa uyazala kuzala insizwa ke zakhe wayeganiweke egane ngamakhosikazi amathathu mayegane lamakhosikazi amathathu unkosikazi wakhe oqala angisezukuya ke lapho ukuthi kungamagwaza uMandulwana unkosikazi wakhe uzala indodana yakhe waqala ngenkosazana uNkosi yokuthula waphinda inkosi indodana yakhe uhlala ePhenduka yona ke yaphatha umndeni lo wakwaButhelezi kaMajiya wakusabiza uMajiya ngiyena oyilida laba abanye cha kuMajiya nje usondele eduzane kwakanti uyisizukulwane kuMajiya ubheka ubizo uzala ke indodana yakhe ndodana yakhe ihlala lapha ke uhlale ePhenduka yamazi ukuthi umuntu uhlala njalo nje umuntu ebeseguquka ngathi kuright ebeseguquka umuntu ebesebanga enye into wazala ke lensizwa uhlale ePhenduka lanywa
ngulala ngophongo uzalwa ulanywa ulanywa nguSikhisi. uSikhisi ke nguMadiba igama lakhe lelisinto. uMadiba welanywa ngulala ngophondo igama lakhe lomsongo uSkage ke leshobeni. wayese elanywa nguJeremiah ogcina einsizweni zine amantombazane amabili. Siyabonga ukuthi ke ngalesi sikhathi siyayikhumbula indawo yakhe. Wayephethe indawo yonke lesoncolweni azawushaya ubanda. Agcine ngebululwane. Umuzi wongezansi wawubizwa kuthiwa ngowakwaChakazana kodwa wawungaphansi kukaMajiya. uTshanbewu lo uMahashasha wayezala uRsinga kwaButhelezi. Kwathi ke mase kukhona ingxabano kwaliwa eMkhombe. Uma kuliwa ke kwase kuba khona ingxabano ke ukuthi hayi sishawe nina nishawe laba bantu abafishana. Usho ke umalume uMathole waphinda kwalapha ya eMadakadunuse. uMathole usuke ensabe ekhuluma. Yona ke leader yayilapha abantu amakhosi onke awakaButhelezi ayethela khona amanzi. Onke ayeya ensabe khuluma wayesesaka aMadakadunuse. Bonke ke lo ke umzi waseMadakadunuse iwona kowazala umntwana uMangosuthu owaphatha kwaButhelezi. Babephethe ndawonye ke nomfowabo uKhefasi ahamba ayothela amanzi. uKhefasi ke mhlale phenduka ahamba ayothela amanzi kwaButhelezi. Le ndawo yasoncolweni yayiwathela kwaButhelezi amanzi. Isuka phezulu lapho oncolweni yayigcina isikwelisi. Ngale ngenhla kwangamzi waseNtendeka owawukhona. Kodwa ileader yakhona kulendawo le abakhe kuyona namanje ngokwaButhelezi uphethwe mhlale phenduka. Waze wadlula kuhlale phenduka. Ngesikhathi ezidlulike zabaningi izinto ezaba khona ngifunike kuya kuzona. Ngoba ngikhona lapho kuyofike ngihishe khona nonkuma bese kuthiwa laba babuza lokhu obavukela umbusa. Akuwona ukuvukela umbuso kuyikuqondisa indawo ngoba indawo yakubo iligugu. Lapha phezulu lapha kunomlando omkhulu ngesikhathi kufika abelungu laba betiye. Kwenzeka inkinga. Bahlala belungu betiye bakwafica njalo kukhona indawo eyibali elikhulu eselicothulwa itiye. Babuza imibuzo eminingi. Laba nilicuthelani itiye lami kwathiwa cha sikwazi. Abelungu betiye baqasha amaphoyisa itiye sekufuneka ligundwe. Lacothulwa itiye emini. Babatheke amaphoyisa nakho babizwa kalandwa abanye bayicutha le ndawo yacuthwa itiya libeke ndawonye lo uMajiya. Babuzana ukuthi yini kwenze njani kwaqhamuka impimpi ke lezi ezihlale zibe khona impimpi. Hayi kusho ukuthi khona into abayenza bathi behamba beya kumuntu wafika wayibamba lento ukuthi hayi akukho umuntu ocothula itiye. Ngumnika nali methuneni lakhe. Wathi liqothula ke itiye. Base bezwa ke laba ukuthi hayi ngulo bahamba ke bathatha umntwana okwaphinda ngene bayobika enkosini uBhusha kule ndawo sebetshalile itiye. So ngabelunguke bahamba bayobika bakhipha 10 leinkomo bexolisa ukuthi benza iphutha bakhipha inkomo eyodwa bayinikeza umntwana okwaphinda ngene kule ndawo. Yayingeyona amanye amakhosi yayinkosi yakwaButhelezi. Umnikazi wayo kwangihlale phenduka ile ndawo. Bakhipha inkomo ke baxolisa ukuthi benza iphutha balima indawo ngesiyona ukuze ke kube khona itshe lapha likaMajiya. Ngihlale phenduka kwayeseyinkosi yakwaButhelezi. Laba ke bavuselela lokho ukuthi le ndawo bacela ingapheli
bahlale njalo beyikhumbula le ndawo ngoba indawo yawo khokho bakhe izinkaba zabo zonke ezikhona nabadala bangabazi nabanye asebebazi indawo yabo ingaweli phansi kwesandla somunye umuntu nezinto ezikhona amahlathi awawele ezandleni zakwa zemndeni kaMajiya hlale phendukake ola ogadela indawo ubheka ubizwa uzala uhlale phenduka ikhona ke lokhu konke ke kwenziwa lokhu ngokusemthethweni lokho abakwenzayo benza isikhumbuzo ukuthi bayothi makukhona babaphambana khona bese beyivuselela into abathi hayi kwenzeka kanje bese behamba beyiphina ihistory yakhona ikumntwana kwaphinda ngene lapho uyena owazi zonke izinto nemingcele yasoncoleni nguyena oyaziyo isuka etsheni likaDondi Guduze njalo umkhombi iziyongena ebulwane ngale kwebulwane kwenkunge indawo yasoncoleni akuyona indawo yabanye abantu abakhona bacelelwa siyabonga babundlela ngicela mhlawumbe ke senabeke manje senabele siphume endlini le yasebukhosini basongcweleni nezindlu lezi ezakhele inkosana oshenge laba bangale kombimbini umlando wakhona sibazi ukuthi bahlangana kanjani nalomndeni lokaMajiya umndeni lo kaMajiya bahlangana lapha sokufika belungu laba basombimbini kwase kwakhiwa isitolo lesika lunch base befuna nabo ukuthi nababe nesabelo ngoba nabo bathenga kusona lesitolo sika lunch ilaba ke basombimbini bangena kanjalo esitolo la kulapho bathi nabo ke makusokwenziwa lokhu kufanele nabo babe abanayo indawo kodwa baba nayo indawo ngesihe saba kwaButhelezi ukuthi cha kulungileke kasibambisana okay Msamazi kunomndeni okaButhelezi lapha kobaba uJuly kobaba uNontando kanjalo leyo mndeni leyo yimndeni sekuseyisiso sikaMajiya sonke leso yebo ngisona isisu sikaMajiya sonke la kuJuly umndeni ula phezulu ke oncoleni impela lo wakuboka July useduzane kwakhe ubheka ubizwa laba bandawonye lumndeni lo wakonphansi le kuNontanda iwona umndeni lo kaTshanibezwe ke xolo ulokhuza ngikhumbuze umahashasha uzangena ezantsi kube songathi uyavela lapho uthi nguyena wakwayephethe le ndawo umahashasha ngoba ezezabhidlize umuzi kaSambane nje nguyena wayesephethe ngale ezweni leli lakwaNokheshi wayesengena kumahashasha Mlindazwe Msamazi yibo lapho ibona basemlindazwe ukuthi ke laba basemlindazwe baphatha kanjalo ke bephathele umfowabo ngoba yena esemapulazini Msamazi kobaba kusuka kubaba uKhiye kuze kuyofika kubaba uJeremia uqili bendoda babe nazi ibongo usayikhumbula mhlawumbe izibongo zalaba bona laba bawu4 hayi noma ungangeni koza ku deep kodwa nje kancane nje anginazo lezi kahlale phenduka uhlale phenduka ngungmahlombe ukuthunda zimithe kuthunda zima umdubana ukhiye lozi imendlela ngihlale phenduka ke lo
usikhisi ngazi kancanyana nje ngazi lapho ukuthi nje ngusikhisi mayidala lo usikhisi lona ulala ngophondo ngiyamazi ukuthi stage ke leshobeni inkudumani sibasa amathole ubaba wakho ke lo uJeremiah cha ngizazi bo kuJeremiah ngoba naku phela uyabona kufakwa igama lesingisi ikhona ke lokhu ke ngingakuqondi phela ukuthi Jeremiah khomba okunye ikholwa leli Msamazi kwaba nezimpi lapha na bekuliwa kakhulu onxweleni ngaze sathi ngenye ilanga siya lapha safica kwenye indawo eyidwala elincane okuthiwa khona kusedwaleni lapha bathi kwosiwe ilebe lomfazi lapho makuya umlando bathi hey insizwa zasonxweleni lezi zikamajiya impi zazibamba kwakusokuthuli wazini ngalokho Msamazi hayi ngiyakwazi kancane lapha kunobanda ba kuyisigodo lezalapha engome bazo babasa umlilo omkhulu beyibeke phekwa kanobanda isalukazi sakho male lesilukazi ikhona bafaka uWBI ukuthi ashimpela lokuze kuyoshita unobanda yabona ke uma ke sekufika kuleso sikhathi mayesesha lapha kuqhuma lapha itenye indoda hawu sizofa siphele liqhumile likanobanda ngehlonipha ke kwakuqhumeke ingezansi lakhe umuzi wakhe wathi ke uSkeli aqhuma majiya liqhumile ilebe likanobanda Msamazi hayi ukuthi balosa balidla ukulosa lokhu ukuhlobisa nje abalosanga kwakuyintelezi leyo ukuthi lisikiwe lakhe lizongena entelezini yakwabuthelisi Msamazi kodwa ngokulwa-ke ngokwezimpi kwakungabantu abasingathi impi babeyazi impi abantu ababengafanekiseli shenge le kuthiwa zingage ezimashoba ngobuzwa kuze kuthiwe ngilapha kubheka ukubizwa ngubhudlubhudlwa koziziba inkunzi kayibaleki mayibona ezinye umizise umndeni khona lapha emkhombe kunye kanye namashoba khona kwakuyona leyo mpi abasombimbi bathi bethi bafica ukonti ngamalakazana baze bawumangala-ke lo mlando khona kwaphinda ukuthi bashawa ngabantu abafishane kwakulaba basonyazini abasonyazini baphuma khona komuntu kufuna umndeni owodwa kusola kozombona baphuma estarta laba bakwamuntu ngifunani baphuma straight kumajiya basebeza ngala laba ke basonyazini baphuma kwamuntu kufunani nalaba basemlindazwe bathi ke mase beshayiwe uthi ke umalume nina nishawa ngabantu abangaka lezi ingane lezi bathi khona abaqhamuka phezulu lapha abeza nobheka ukubizwa abade ibona ke laba basishayayo hayi laba basuke bendawonye nalabo kodwa nginibeka laba phambili ba impi yayiliwa ingaka imashoba Msamazi ngicabanga ukuthi sesibambile kodwa khona lapha mhlambe engake sithi kuyivula khona ukuthi njengoba ukhiye okwase okuthi umkhulu wayesephumile esikhundleni kwasala ukhiye yebo
ufuna ukuthola lapho ukuthi laphana njengoba uthi babe kwakuyiba babehamba bayothela amanzi kwaphinda ngena ayikho enye inkosi ababendlula kuyi babeya ngqo kwaphinda ngena wayesuka phezulu lapha kuyiwe dalethe kwaphinda ngena afike kwaphinda ngene bakhuleke ngaba kwaButhelezi laba basongcolini kusukela laba bakwachakazana babehamba ndawonye nalaba basongcolini phezulu mabehleli ke nabo bese behamba ke beyokhuleka ukuthela amanzi lokhu kwakuyikukhonza ukuthi sisekhona singuButhelezi endaweni ethile uthi Msamanzi kubalekile ukuthi kuhlale kwenziwe ukuze inkosi iyazi ukuthi basekhona laba abasongcweleni njengoba uke wabuza umntwana kwaphinda ngene ukuthi bapha abasongcweleni angisababoni kusho ukuthi wayebona khona ukuthi abasaqhamuka ukuzothela amanzi yebo uvela khona babevela abasongcoleni zonke lezi zindlu zayiqhamuka abasongcoleni babe sesayidini labo abasombhimbini wayebaxuba nabasemantungweni abasombhimbini wayebaxuba nabaseyikhukhuleni nabaseyidwadweni ngisho inkomo bayinikeza ukudla abasongcoleni babengaka njengoba yabona ngithi yabona isingakana kwakukhishwa iguqa lasongcoleni liqonde ngqo ongcoleni kuthiwa leli iguqa ngelabo la babe ngethuli angithi yes babe ngethuli bona ilezi zonke lezi zindlu ziyethula phela okungcoleni ngowasekhohlwa konke kwethulwa kuye lapha emndenini naye ke uze walala phansi asiyeke ukuthulele uze kwayilesi sikhathi behamba phambili abasongcoli akazange bebe ngemuva Samazi siyabonga kunezinye izinto ezihlala izivela ukuthi kodwa ke siyazi ukuthi ngesimo lesi sokuthi kwafika abelungu baxayizwe ngendlela abaxaya ngakhona kwagcina ke manje ukuthi ngoba ngapha ongcweleni sathe seyiplus abelungu babe ngabusebenzisa ubukhosi yep ubukhosi balokhu busele ngale emahlabathini yep wase kuba nelokhuzana ke nezinkantolo umntwana waphinda ngena ezenzela ukuthi amakhosi ahlangane khona wakhuluma inkinga zabantu bendawo yep njengathi nje sagcina sesithathiwe lapho ongcweleni kwathiwa asiye Stetema ngoba iStetema yiso seduzane ekuthenini sikwazi ukuthi inkinga zethu hayi ukuthi sathe singaphansi kwenkosi ethile eStetema kodwa kwakuhlangana kwamakhosi onke ukuhlanganisa nayo lena eyakethu ongcweleni inkosi ukuya lapha ya eStetama kwenzeke ishwa nje kwakufuneka phela bedlule bonke abantu babeya kwaphinda ngene ngoba ngiphinda ngene ophethe umhlaba wakwaButhelezi akakho umunye ophethe umhlaba wakwaButhelezi lo umfana lo uphethwe nguButhelezi nendawo ahleli kuyona le eyabuya yanga yamabhunu yabuyela kuyena uMangosuthu wayesethi ke uMangosuthu cha le ndawo ngizoyinikeza lo mfana obevele sakhe ngale ababekhe ngale kwangumbaba uNomaluma uNophakade uyabona ke ngesikhathi uThembike esengasekho kwaba khona lezo idididana ngoba nophinda ngene wacishe waboshwa wasibemkhipha futhi yilokho kokwenza wayesethi ke lona angabamba ngapha kodwa hayi ongcoleni ngenye indlela kangena ongcweleni akangena mayisongena ongcweleni usegamenxe wangena endaweni ongesiyona eyakhe uma izongena ongcoleni
kumele ahamba ekwaphinda ngene ophethe ukungcola angithi sizwana lapha wayemela ahamba ekwaphinda ngene noma ngabe kuvela amafa wayemela aye kwaphinda ngene o mighty ngicela ukuya lapha anikeze imvume umangosuthu bona ke ubuthelezi lo inkosi lekho esanda sezosho manje ngoba sesikhuluma nganeno kwakhe ubuthelezi nguyena wayeqonda bonke ubukhosi bakwaButhelezi nokubuhlonipha kwakhe mawungadidekike mighty maqhamuka umceli akasuke yena esihlalweni ahlale phansi kukhulekela umceli umceleni phela nguyena wayezoba inkosana kaMathole kodwa ngenxa ukuthi lo usezalwe eseking wasebuyele emva eseba ngomncane manje ke konke kokwenzakala kufuneka siqonde ukuthi lona wafunda wayifundela imithetho konke wakwenza no politics lapha kodwa okuyikhona kufundela kakhulu inhlonipho ngoba mawungahlonipha kulula ukuthi uhloniphe abangemuva ngoba ngizothi mina mangihamba nabo hawo wini wena imini ngikhona kanti usophambuke lesibodweni nonkosikazi yahlonishwa ngalelo langa mawuhlile esihlalweni noma yini mabe kubuza kufuneka ubathathe kahle ungabathatha uthi uyini wena mawusihlele emkhandlweni wakini kwaButhelezi ubahloniphe abantu noNkulunkulu ezulwini uyokunika izibusiso msamani share yabonga kuhamba kuvele ukuthi lapho ongcweleni kwathi masamabhunu esebuyela esokuphatha uhulumeni lo wabamhlophe sebuyela ke manje ubukhosi ebukhosini bakwaZulu thina asibange saba nethuba lokubuyela siye kwaphinda ngene amanye amakhosi akwenza lokho eindaweni zawo mhlambe ingakho sagcina sesisalele emuva thina njengomndeni wasongcweleni ekuthenini sigcine singazazi ngoba phela ukuya kwethu esteteme kwakuwukuthi siya ngoba sasibambisene namanye amakhosi ngenxa yokuthi amabhunu ayethathe indawo yethu njengamanje sinendawo lapha yamaRoma sinendawo yaseTiyeni sinendawo yakwaMahlathi sinendawo yasemaPlangweni engaphansi koNcwele kusho ukuthi engaphansi kwenkosi ekhona njengamanje uDumba yeah okuwukuthi ke uDumba njengoba ekhona nje kumele ukuthi kahle hlehle yena aripote le kwaphinda ngene yeah kulenkosi esikhona njengamanje uzuze ifa thina ke babundlela njengoba kukhona kuthiwa kusembongombongweni thina singaphansi kwembongombongo singaphansi kwabani njenga akwehlukaniswanga ke she embombongweni lapha kusengoje indawo yayigqila ayiphethwe ngamabhuku kusengoje nalapha ya esikhwebezi esikhulu iyona indawo yayilida ingoje amacala soncolene bethethwe ngoje ma basengoje behluleka kwathetha kahle lamacala ebebuyela phela esizulwini kwaphinda ngene ukuze kuhambe kahle konke bebehlonipha ubukhosi bakubo emphongombongweni kulapha eduzane kwasengoje emzini kaButhelezi ngoyona ka na umkhohlwa umalume lo emombongweni lapha namanje basekhona ubukhosi basembongombongweni ngabo kamqayikana umqayikana ngithi usendaweni yaseyikhukhuleni ngunobiya lapha embombongweni waqhamuka embombongweni wayombimbini ngunobiya ngoba babundlela ke khona le nkosi yasembongombongweni abathi ngumzamo lapha kuIFP esedumbe yep okuyiyona ke abathi okuyinhloko yasembongombongweni yeah thina nje ke singaphansi kwayo
Yeah, ngoba indawo ayisulwanga manje. Akushongo ukuthi siyibuyela kwaphinda ngene seniyakhi anikhishwanga. Inhloko kaMzamo ngiyena oyilida engotshe nokuma ngaseyena uMzamo kodwa ukhona indodana yomfowabo kwaMzamo ngiyayikhohlwa nje ngoba ngiyayazi. Njengoba thina ke lapha na onxweleni Msamazi inkosi yethu uDumbe khona sibe nokuthi mhlawumbe uthola ukuthi umuntu ufuna ukushayela isitembu okwamacala noma yini uthola ukuthi akukho asinakho kodwa akwakhishwa kwaphinda ngene kodwa njengomuntu nje mayefuna ukushada isintu kwenziwa incwadi yalapha na kwaNkosi asinakho thina. So ke kahle hle thina inkantolo yethu ekufanele siye kuyo inkantolo yaseNgoje hayi emahlabathini sesikude mase semahlabathini ngoba nomngcele lena masiya lapha eLand Affairs iyakhomba ukuthi cha thina inkantolo yethu kungaba yiFriday noma iNgoje. Kunjalo Nkosi kaMlambo. Angeke ugcume ngoba indawo akazi kushiya ukuthiwa ibukhosi obabuyiselwa endaweni yabo kwathiwa onke amakhosi akhona ngabe ilanaye ngaphansi kwabelungu ngabe ilanaye ivese esezabelweni zabantu anda bejana phuma esiqhi. Nalokhu ke kunjalo namanje. Nalokhu ke ubuyisela kweindawo akushongo ukuthi sokukhishwa inkantolo isiziko ukuthi senkantolo mase kujulwa kufanele ubuyele lapho wena wazalwa khona ungowaseNgoje kuyiphi indawo wena Buthelezi na endaweni sokwaduma kitiye eNgome ngoba sokwaduma kuLontshi sokwaba kwaLontshi angifuni ke mina likaLontshi kodwa ngeke ndikhiphe ngoba livele likhona etiye la khona akithi ngiso yabona mangithi etiye la khona inkosi eyalethwa lapha kwathiwa iBhasobhele yandawo ngoba Msamazi masiya lapha ngokwekudweba kwemngcele nangokomnikazi bomhlaba yeah osephepheni njengamanje yeah umnikazi womhlaba njengamanje ngishiti yalinawo lo yamhlaba umnikazi womhlaba abakwaButhelezi onxweleni abanikazi balo yamhlaba itiye namaRoma angaphansi kwaButhelezi bese kuba nesiqeshana esincane lapha ngasesitolo lapha okunehlathi khona lapho kokuthiwa khona ke lelo ke ngaze lamupha umlungu lo mlungu wamfana kaMakhulskop yeah uyeke ongathi ke liseleke lelo ke nakhona okusafanele kuphenye ukuthi la sala kanjani wangena kanjani. So itiye ngokomthetho namaRoma bakhele isizweni sakwaButhelezi abanalo lobukuthiwa ubunikazi bomhlaba. Ubunikazi bomhlaba usezandleni zabantu bakwaButhelezi. So konke lokho abanakho lapha kusemhlabeni wakwaButhelezi. Kodwa ke mawusuthi siyabheka siyabuka sokwaze kwashintshwa negama ke lasonxweleni kwathiwa iThembitshe Trust. Okuwukuthi ke basebethi kufanele sokulungisa ke lapha eLand Affairs. Ngoba mangabe singilapho Msamazi mangangichaza lapho ukuthi unxwela likazi libe ngaphansi kwegama lomuntu. Uyabona nje ngoba mina ngikhuluma ngesikhathi mina ngifike ngaso la emhlabeni 1932 abasonxuleni ngabasonxuleni akazange bufakwe ngaphansi njengomncwadi unxoleni kusonxuleni nokume khona amabhunu izwe lasonxuleni ngalasonxuleni nje ekhona amabhunu uhlale phenduka ulinyazwa ngokunye okuyiphophodlenana lapha emalomeni nje wayengashongo wayengene
iplazi ngoba eqilazwe ngabelungu engafanele ukungena kodwa ke wangena lasenimlimaza ke leli ipopodle la lamgwazi indawo yasongcoleni namaloma ayazi indawo yasongcoli lo mthombo nje ukuthi ngokaMaliya thina sasigezela ku lapha ehlathini ebanda ngathi ane ice namanje ngiyacabanga ukuthi kunjalo noma ngasakwazi ukuhamba ngoba sebesakha nendlu lapha edwaleni yayengeke edwaleni ngesikhathi efika amaloma akha ngale ngaseDB umzi wakhona wawulapho la awakhe khona uAce la ngithi yabona umzi indawo ke yayilapho ke angazi ukuthi udala la kwangowaphi wayekade leyo ndlu yamaloma yakazange ishintshe indawo yasongcolini negama lawo yayithi noma iqhamuka noma kuthiwa zaqhamuka ingaga ezimashoba ngumuzi wasongcolini awazange usubele ubenzwa ngabanye abantu ukuze kuvele ukuthi basengoje bashaya abantu balaphaya elokhuzeni ngisho lapho kuba amageja ekhakonela kaMngoma bashaya abantu basemunyweni belapha ehlabe abantu basonyazini babe nothuli njengemoto bahlale baphendukelane bona bodwa waye lapho ke base bebashaya lo umlozi washaya umalume ngikhohle igama lakhe wasemshaya lapha emsindweni bathi bethi babe baningi sebebe namadodana bengaphezulu ka level ngoba sebebashaya ngesikhathi base besuka laba nabo baningi laba base besuka ke benqamula ke bebaleka bafike bahlala lapha etsheni likaDonda base beshaya laba basonyazini kwakumzukwane ke abasemunywini besuka laba bakaSikhathi bebuyela ombimbini base bethi hayi sesingabasombimbini shenge uthi ke mayeseganwa sebegqisha nabasombimbini sebephumile kwabasongcolini uthi ke mayeseganwa uthi shenge ngizoganwa ngicela ukutshena umuzi ukuthi ngiyaganwa bathi yebo bathi kodwa laba basombimbi ithini sizokhetha mabefika ke lapha ngempela ke bese batshena kunzimba bathi behla ngamagolwane nalaba kwachakazane beza straight beqhamuka ngale kusinga benyuka lapha emaqozeni ikhona indoda yakwaDlamini bokuthiwa umphasi yayenza amabhaxa bafike bagqisha khona ke baze beqhamuka bonke laba bakazombona abaqhamukanga ngapha ngakwaphakathi baqhamuka bagudla inansinga ngapha inkunge base beqhamuka behlala la baqhamuka ke sebeyinkuqu sebeyokwenza lo msebenzi wabo abadume ngawe okulwa mabefika ke laba basombimbini baphakathi esibayeni ngoba sihleli lapha esibayeni isibaya sanqamuka kabili ngoba ke kuthiwa inkunzi kayibaleki mayibona ezinye ubhuhlubhudla kozisi kusho kubanike komkhulu wakho ubheka ube atakabizwa ngawabizwa wafika wenza umsebenzi wakhe sesivala msemazi lapha eNgome kukhona nisinye isizwe noma esinye isibongo esingathi lapho oNcweleni sinendawo oNcweleni lapha eNgome sikho laba bangeno oNcoli lapha phezulu bayabanga baphehluzwathi lombango sisodwa nje sizwe noKhumalo wayekhona nabakwasibiya babekhona lapha phezulu abaleader ngabakwabuthelezi kuphi oNcoleni awukho omunye umuzi yengalapho oshumayeleni nje kusekushumayeleni noma ngaqhamuka omunye noma ngawuthini angeke ashintshe igama laso shumayeleni lapha phezulu angeke ashintshe igama laso Ncoleni
emzini kabani emzini kaMajiya angeke lishintshwe ngumuntu ngeke lishintshwe ngumuntu eBhayibhelini lithi igama uDivas emkhulu washona uLazaro ngokusheshsha wafa uDivas mase efila uDivas wabuyela kuyena wafica uAbraham uLazaro ehleli kahle enethezekile lathi hawu Nkosi kulendawo ngihleli kuyona ngiyasha ena nanje umfowethu nasoncoleni kakukho nokuma angazozalwa manje akakuyishintsha indawo ukuthi kusoncoleni sizwana ngicabanga ukuthi sokukhaveke kakhulu konke lokho besifuna ukuthi kukhaveke kwamanje le ngxenye ingxenye yokuqala ngoba sazophinde futhi senze ingxenye yesibili yenye ivideo eyomlando owasekhaya ngoba sifuna ukuthi isizukulwane lesizukulwane kuhlale lokhu zikubone izingane zethu zazi ukuthi umhlaba oyigugu kangakanani oyise nokhokho babo imisebenzi yabo ingakanani. Sibonga kakhulu Msamazi njengendoda eyiyona eyakhula nobaba futhi engiqhathanisa nomntwana waphinda ngene ngendlela okwazi ngawo umlando nokwazi ngawo ukukhumbula izinto ezenzeka kudala okuyikhono elingandele umuntu okuyikhono impela esithi ngoba senza lama video senzela ukuthi kungalahleki lokhu osipha khona Msamazi siyabonga. Ngiyabonga nami ukukhunjulwa nje engibuyela ngakho nalo lozongena kwesihlalo angalithathi izwe lasoncoleni alithengisele abanye uma ehluleka akawubize wonke umndeni athi bafuthu lapha nalapha ngiyehluleka kuyoba lula lokho umndeni kaMajiya ngoba kuphela ukuthi kuMajiya lapha kufuneka nilungise indawo yabona noma nganganga ngesibaya lesithuna lapha nakhindlu lapha kaMajiya la khona istart uvuka ibamba ubheka ukubizo lapha akufuneki le ndawo ithuna likabheka ukubiza ukuze nibukeke nibe kahle kukhona isikhumbuzo esiyohlala njalo kuyisikhumbuzo ukuthi ubheka ukubizwa walala kufuneka kube khona itshe la ngayibheka inkosana amakhosana kunjenje konakala ngamakhosana awuhlangana umndeni ngabheka ukubizwa wenze okuhle kubheka ukubizwa siyabonga.